voin hi July ni som pakhatsang ni som ni pathum thole ni ania in safai in chibaile vek ule relief camp enkol turin minister le MLA rote singa tlang mi an tel velo July ninga a Manipur governor thupek angin tuna Manipur buena kal zela har sanna tok te omna tura sarkari na buat sei relief camp te enkol turatan minister le MLA som thum panga ruatin chumi zinga meitei som ni paria le na ka le adang pasari te chu state chief secretary Dr. Robert Joshi chona ruata tribal lampakhat man tel velo kangfai area sipaiten zon chuat na anti Manipuram chunga nam boina chu re lamalapan lo Cholkar liamta chungpo khan an lain kap ringa sarkar sipaite pon an na ti zelin karkal ta inrin ni khan kangwai chunga zon chuan han chun zoma hemi zon chuan na an thona hian kuki volunteers ten inven na tura an man tual cher silai le man ro engemaza chu sipaite hian an man saka hemi thu an riat vele kuki nu ho engemaza le nam roi tu te chu a hmuna kal ngalin man ruate chu sipai hau kuta tangin an la chuak le ani mizo to bul ruang an phum ngai lo thanglai pa mizo pi pu te tona zoram an lo tir hun lai khan mithi te kha an phum ngai lo emani chu ti turin pi pu sul no le nu ma sang sang kan mu te tang hian in phum na nu ma an sol no hluya te han mu tur om lem lo le a kot chu a lung do te ro chu mu tur tam hle thung ani hi mo chaina marlama khian tun ma BC engmoza thun lai khan Zhao dynasty ro pui tak allowing to a chulal ram din to te chu middle east atanga local ni in internet lama an local dan map nen chiang takin in ziaka chulal ram lo tlu cheta a nam siper pakha chu mizo te hi kan ni om mange pubilal thangliana chuina khachuan chung nam te chu bu choring to te ti in mitzu anti a mizo ti lo pian na angin a chutani kha kan historian masa puliang khai khachuan mizo te hi sematha kan ni ome ti thung kha ni a mizo ti ziaka kan shia chian na masa chu kumsang khazaria somsari pani a beng khwayan Alexandrapur aruna thingpui hwan sap Winchester antha a afano no pangte anman Mary Winchester kha zolu ti ti in aming an lo phwa kha ni a tin kumpinu in zoram anopa ziak le charte kan lo thian ve tak nual nu kumsang kha zakwa pani khan chanchin bu mizo le vai chanchin ti khan lo chwa to thina ni kha tomli winsan kumsang kha zriat somruk chawa zoram alo lu khan heng nam te hian anma ni hloma in soinan mitzu anin ti china lo ti to bok ani missionary ram thimbo tu te hian an mission na mun hi amol the angbera soi hi an chin dan ani ve re renga keni po kha min chwa mol he choni kha mizo te chu zong ang maya bal in bual ngai lo ti in min soi thina ni kha ring tu ma sa tila khan sa pho min soi na ang kha kan ni na an pom mai kha ni a kan ko shan upale ko shan khai pa ni chin kha chuan sap lo chwa ma a mizo nun kha an beng khon ngai lo sap lo lan ma a kan history te hi an benga ronga an thun ngai hek lo chunia dot ni hek so kan historian ma sa te kha missionary te hnuaya ziak le chiar thiam mingo pathian te nawa nei khan ni a missionary lo lo ma mizo chanchin kha an chui kir tam lo hle a tun thling hian ma lai mizo nun kha ti ti pui the an tam lo hle alani hi mo kumpinu ayo a kan rama bengal atanga optu tomli uinsa thangliana kumsang khazria somruk chawa kanram optu khan mizoram alolu khan min mobile velem lo niang khalun don tlangwal khan mizo nula dari nupuya ane ichat khamo heng nam ho hi namdang ang anni ho lo mai ti in mizo te chu angai na in anbula omnuwa mati a thanglo lal puro thangpuya phei chu thian thabira nein British in Mizoram anopton po khan tornan na setak pumpelin thangliana le ro thangpuya wang khan kan paltlang ta ani tlabunga omhun an khwarta hialani kha khatia kan pipu te chainan omlai khan Great Wall of China siam turin si huang ti BC zani samriat pariat khan mizo te chuman khomin lungbang pui satur chuan sal chorin achora mizo te kha kut them thiam tak anni ti siatani khan lungla khom sa lungrem na thok tura ruat anni a kan pipu te khan khalai muna tham ral mai kha antum ho lo
veng tu te shiat lo khan an ling tok kwa an siam ru a veng tu te mu mai lo nan rem takin a chin lungin an siam ani kha ni kha chu khovela lo thim ta khup khup maya mizo ten thima jing ani hi an ti a chu lung kwa a chin an siam chu hongin an chuak ruta a an chua zo ma chuan ni oklem chu lo chuak le tran ta mai si a vai thi ai chuan an chua ruk na lungkwa chu an china ngai ta si a he hun mizo te lungkwa tanga an lo chua hi edi somthum vel khani he hi mizo na thlak peng sang sang ten lungkwa lungpuk chin lunga tanga lo chua kan ni kan ti alo ni ta ni chaina tong hian chin lung chin hui ti khoming te a om nuala lung ti hi chaina tonga rul pui dragon ti na ni a thil rang tam taka lung ti ming hi ala omani mizo te chin lung ti nen hian in zom na nei lo chu lung kwa tanga chuak man ta te chuan engma bungrua chua puyan nei lawa chulai bang sei mun chu ala the ang bira tlan san kha an ti the om chun ani tamai si an lung du tam tak te khar nan an ni na chu ngai to let po an du lo shat le po an du to ngai lo ma se an lung le na chu thup se na ni tak tak chuang lo ti hian an pasal te lung an tian la ya an na oi na la chu na oi nan kan lamang ta reng ani hi kanawi hi mu le le se be le le akhian khian tian dar lo ri e kanawi kha adelange swan ra o swan li swan nga in swan zer ra o ti chuan an lo tlan thazela lui pakhat pu manga anon tol thlak na barmaram an lo thlen chuan barma mi te chuan chaina mi te lo tol thlak na ti in chu lui chu chinduin an lo ti ta ni chin ti hi ton ma a india le barma mi ten chaina mi an ti na ni a chu lui tanga barma an lo thlen chuan an hlo na te lo bo zo ta a khovel thara an chuang kai ta ni a in shia in nun thar an din chole ta a chung ko sang sang le hlom sang sang a in chen sangin tuna mi zo nam sang sang te hi alo piang chho tan ta ani anma ni le anma ani ya in ngei lo na lo chuakin anin do ta a ado ya piang nek chua an ni ta zela lom then kha chu intiam rualin lalpasari le khwale tuite chu kumsang kha jasri chawa tuna zoram hi lo thlengin ommun an beng bel ta a nam tlem jok local masa te chuan alhom liana local te chu hlawin tuna zoram pon state ta te bangladesh te an thleng thata ani mizo te hi tira zoram an lwa tir chuan mithi te hi leya an phum ngai lawa puka anin zal mai thin mi thale lalte chu an lo thi in thingkwanga siamin main anin ura ru ringot an ni nuwa an ru te chula in an kol thachin no sen the ro chu bel chunga da in an phum bok thin tu nuwa mizo ten pu ka ru ro an mu chhuana te chu lamsial puk neidon puk hwaltu puk sial hok mura puk zote puk sajep puk le adang te a te ru ro tam tak mu chu an ni mizo te chu tuna zoram mun sang sanga hian an lo dar ta zela puk te alo om rim chang ta si lo nen thlan an la ya thlan khurmong chu an ker puk le a chu thlan ker puka chuan ruang chu lungphek pha in abanga lungtiang le in ruang chu lungphekin an chin le a thlan ruak chu lein an vur ta mai thin ani lung om lo na hmuna chuan no pangin thingtuai te pu khomin leilei khwarmunga puk an kera ruang an zal chu thingtuain an pingdang le a chu chu khau khur ti ani chin mizoring tu te kan lo ni nuwa khothlang ho ti danin mithi chu kwanga zalin thlan khura kwang kanin chil rita rum rum tamai ani hi manipur lam ve thong le albat vai pheitan mei ni li zan kha hun she om le lungchia thlak tak ani nge yang kuki khwa salam patong kangpok pi district chu zanlaya meite ho asang rwal te mewin anron run thut maya rig rum lo thleng thut chu sahim nan hak lai nen chawatan chua angai ta a chung kwa in ram hnuaya an tlan chia a metar somnga vel an tlan man ti in apa kambem vai phei chu atlu hlom top maya ahan auzuya han soi pu in chang tu tura om talo ha te tek na tak wangin anu ka chat suita ani apa ruang chu nu chia ngo chi ni heklo puitu ngai hle ma se midang po mani chung kwa theu boy pui ngai tho an ni hlom si a kumsom thum pangami alba ta chuan apa ruang chu ako ki a langin rale lam tlang chip mun himnia an ngai lam chu an pan tangat ngat mai ani kilometer som pasaria la mun sang jok pan an ni a hau tak ngian ngian don hle ni kar khat nu vela the printin an biak po lai po khan ala sil chem thum hle ni turani
kapa ruang kha la pureng angkani ati chenrwal thaten apa ruang chu nu chhia mai turle chin chhia mai tura an shil poin adu baulo ramsa e morali nemo arwang dai po za lek lawa an tok tur hi kangai ngam lo ati tlat mai ani albada kum som thum pangami chuan hemizan aire le shom kha ka shingai lo ma se ka chomol vek loi thungani ati achol leilok na mun chu an thleng ta a chumi hmuna apa ruang chu phum to mai tura an thuron po angai ngam theingang chuang lo ro puilwa lo ma se an khwa an chung ko bultan na mun chia that zong zong an lo paltlang to na mun nge ya apa ruang zal kha ala tum fana alei pathian amanga iziale aza na nu nung ber ati lan theidan sang ber chu an khwa salam patong mun nge ye phumani ti chuan tu ka thian dang panga tinen apa ruang chu zon let le in an khoram vek to lam chun pan le ta a an tan chia zana ta to nun ti shom tur to kin ruwa ahun lo taka alo sur ve reng buka an khwa an thlenga laule khur chungin thlan khur an lai ta a avuina a aman tongtai na mangin ti tur ber an ti zoa an let le tangala ama kom tu ten inin tlu sop le kang bangkara hon le ti neem tia an zo in chik tak le chiang zo ka han en fia om takani a ma se chu tiang turin huai sen na ka nei lo ati thon thu ngai nom mishing na kan ngai hlut zong te von tlat konga thui tak alo pen the izia he tlangwal hian alantir chiang hle ani Supreme Court Chief Justice Chuan Kuki Ukil Colin Gonzalez na Supreme Court chu propaganda siamna platform anga manglo turin ashil July ni som pakhat kumsang ni somni pathum hian thu buai ngai twale aniang take away pui modang te chu Manipur government chuan Manipur boina chungchanga security le relief camp sang huamin status report athe lut Manipur sarkar chuan Supreme Court ne na kuki lama changa unverified data claims entertain lo turin atong try NH2 kal tlangin thilpui mo om theina turte en fia in ton thlengin kilometer som zita thui chu ala block reng ani Supreme Court chuan state pani te chu status report hi ennona voin thleng hian rotna thatak peturin angen silchara meite khotlang ayo te chuan kachara Lakhipur bial kothlera bial ramri siam danglam tura ruwa manna delimitation draft proposal dodalnan kongzo in nor an huai hot he kongzo a hian mi sang tam takin Barak Valley cheng Manipuri te political rights ti chha tumnana herwa mani siamani thotar lan na thuziak an keng ani bial siam danglam rotna hian Lakhipur bial chunga meitei tamna kho ingmoza chu sunai biala telani a chu meitei ho hian du lovin ando dalta ani norhoi hotu te hian Lakhipur bial subdivisional officer nena memorandum an the luta bial siam danglam dan tura rotnom hi ennon le an phut ani Churachandpur district ka bank atangin vaibel chekhat point panga ruk bo ani LT mar Manipura boina chuak me kara miswal tu ti shat lo te chuan Churachandpura bank pakhat atangin thil lo cheng vaibel chekhat point panga hu an roknia soi ani thudon danin Churachandpur district ka Axis Bank thani don lai khar to chu rokni in miswalti han puisa faile rangka chakche moina an lo rokto thin thu shiat ani report tarlan danin banka concrete building nunglama miswal tu ti shat lo ten khur entry point niarin an lai mu ani Axis Bank ka thok tu te chuan branch manager awm lo thule ruk chungchang a hian thu chiang engma shiat an nei lo thu an soibok Manipur tangkhul naga ten ukrula relief camp siam do lo July ni som pakhat kumsang ni somni pathum marchak biala tangkhul naga pol lianber tangkhul naga long TNL chuan Manipura Ukrul district ka relief camp siam andu lo TNL hian pathiani khan Manipur sarkar nena sarkar in twal chung boina thlengwanga mani inle lo tan chiat sante tana omna tura siam relief camp chu Ukrul district ka hian siam ve lo turin an ngen TNL president David K Simrai chuan Ukrul district ka semi permanent relief camp a chuan district danga tanga tlan chiate da anni ve turani lo atibok Simrai chuan Manipur sarkar chuan state chunga remna le muana omna turin mundanga tlan chiate chu anin le lo omna lama an kirle theina turin policy asia mangai ni ati district danga tanga tlan chiate Ukrul district ka da anni chuan
TNL chuan atro langin ma aladona har satna thlengani puin state sarkar chu mo phurtu aniang ti in asoi hemi ma hian namsom ni intel khomna United Naga Council UNC chuan Manipura kuki le meite inkara boina thleng chuan Naga namchen khat angong ve a vole beite an to phani in alo soi to bok nampani te inkara boina chuak me ka Naga te chu neutral taka anom thu soin Manipura boina chuaka Naga namchu nuklut velo turin an vo bok ani Manipur High Court in Internet Service peto turin shatir Manipur Sarkarin Meni thuma twal chung boina achwa nuwa state puma internet service ati top chu chunzom zel alani a heti la hian Manipur High Court chuan state sarkar ne na internet service chu engmo chental peto turin asiatir Justice Ahandem Bimol Singh le A Ganeshwar Sharma omna Manipur High Court Division Bench chuan hunrei tak chung internet service ti topani chungchang hingai to in he thutluk na hi asia mani ko chuan Manipur Home Department chu mipuita na internet hongle to turle internet lease line ILLMO atul chuan fiber to home connection po pito turin asiatir atul chuan sarkar in state himna tur ngai to chungin ahim chinya asiate mobile phone chu internet mangle thei to tura buat sain enchina nei turin atibok lease line internet connection hi broadband ang lodewin amang tu 10 line khat in tromin an manga fiber to home ro broadband ang thoni in broadband ai chuan internet connection hi achak zo kani Kangpokpia in beina police pakhata thi Manipura Kangpokpi area a Pathiani Zan Khan in ka na thlingli a police pakhata thi mai ba ka mi somvel in niam an tuar bok official ti soidanin Kangpokpi district a Khangchup area a thingtlang khwati chu be an ni a jingdar thumatanga da rukvel khan thoma daya mase nuwa phayeng le singda khwati ingkap thomi shiat ani le ani anti he in be na hian thi dangpo anom rin ani thon soya mase in be na top ma chu andin mundik takero shiat the ani re lauti an soi